Khomisene beng nyakisisa dipego tša mabarebare a go gogwa ga mmuso ka nko e sola Presidente Cyril Ramaphosa ka le reng ga a dira go lekane go thibela go utswiwa ga dibilione-bilione tša tšhelete ya balefi ba motshelo ka nako ya puso ya Jacob Zuma. Ramaphosa e be e le motlatsa-presidente wa naga ka nako yeo. Bogolo bja pego ya mafelelo ya Khomisene be go nyakisisa mabarebare a go ga mmuso ka nko e sola bofokodi jo bo bontšitšego ke mopresidente wa bjale wa naga Cyril Ramaphosa nakong ya ge e le motlatsa mopresidente wa naga. Khomisene e tsitsinketše le tema yeo a e kgathilego lesolong la CR17 la go katanela maemo a go ba mopresidente wa naga le ge Ramaphosa a latotše gore a amega ka sebele tshepedišong ya lesolo leo. Pego ya mafelelo ya Khomisene e fihleletše gore o hlokile maikarabelo ka go se tsebe gore ditšhelete tša lesolo leo di tšwa kae le gore di laolwa bjang. Basekaseki ba dipolitiki ba di bona ka tsela ye. For the president to be saying at some point that he didn't know fully what was happening, this is very clear that the failure to act here, as Chief Justice Zondo sees it, is quite serious because it actually says that not getting involved and saying that I'm innocent, that he didn't participate, is just not enough. Khomisene e sotse le komiti ya ANC ye e direla gore maloko a yona a tsokame ditulo tša godimo ditheong tša mmuso. Ramaphosa o bile modulasetulo wa komiti yeo mengwaga e mehlano ge e be e sa le motlatsa-presidente. Mosekaseki wa dipolitiki Ditaba o re bjale ka gore pego e tswile se se šetšego ke gore ditirelo tša yona di tsenywe tirišong. These recommendations are supposed to be tabled and a clear program has to be outlined. Go tla hlaka gore mopresidente o ya go dirang ka ditirelo tša pego morago ga dikgwedi tše 4 go tloga bjale ge pego e šetše ya dilwe pele ga palamente. Ka go le lengwe Khomisene e direla gore melao ya go kgetha mopresidente wa naga e fetolwe go kgontša setšhaba go kgetha mopresidente ka bosona e seng mokgatlo o thupile go dikgetho. Go direlwa le gore go thewe molao o šireletša go mapalamente gore a se latlhegelwe ke ditulo tša wona ge a lomile mmuso tsebe ka ditiro tša bosenyi ka gare ga mokgatlo a bo bona. Go šišinywa le gore mapalamente a mantši a makgotlaganetšo e be badulasetulo ba dikomiti tša palamente. Makgotlaganetšo a mangwe a amogetše šišinyo ye reng go be le komiti ye hlapetšago kantoro ya mopresidente. Khomisene e direla le gore molao o laolago thekgo ya makgotla a dipolitiki ka mašeleng o fetole gore mmuso o kgone go tla bao ba bago mašeleng ka nepo ya gore ba tla fiwa dithendara. Go sa le bjalo palomoka ya mašeleng a wa lobilwego ke mmuso ka lebaka la go goga mmuso ka nko ke diranta tše dibilione tše 57 ge e ba mmuso o nyaka go buša morago mašeleng ao. Khomisene e direla gore bahlankedi ba šomišane le dibanka tša boditšhabatšhaba go lota mehlala ya mašeleng ao. The reason why I say it's a very laborious and time-consuming process is because it's threading a needle. You go to one account, it will then lead you to another account and to another account. And what one should ultimately strive to do is to be able to trace the money right from the beginning through to the end, and along the path you can see precisely what that money has been utilized for. Mafapa a malwa a mmuso a tateditšwe mo mengwageng tabeng ya go goga ga mmuso ka nko e fela Eskom le Transnet ke ditheo tše pedi tšeo di amilwego gampe ke go goga ga mmuso ka nko. Bobedi di lahlegetšwe ke diperesente tše 97 tša mašeleng a wa lobilwego nakong ya go goga ga mmuso ka nko. Mo dikgweding tšeo di latelago go tla hlaka ge bao ba tatetšwago ba tla nyakišišwa go ba baroša melato. Ka go le lengwe lephaga la mopresidente wa maloba ka go ANC Jacob Zuma le lona le tateditšwe ka pegong ya mafelelo ya go nyakišišwa go goga mmuso ka nko. Pego yeo e laetša gore mokgatlo wa dipolitiki o o amegago kudu ke mokgatlo wa ANC nakong ya boetapele bja mopresidente wa maloba Jacob Zuma. Pego e laetša gape gore mopresidente wa maloba Jacob Zuma o dumeletše le go thekga bomenetša bja go goga ga mmuso ka nko bo direga. Ayikaziqonde lento kwasekuqaleni mayigaba kusho ukuthi kukhona laba babebeka ijaji belinikeza ukuthi uyohamba kanje kulo msebenzi, kodwa ngase ngithula-ke ngathi hayi ake ngilalele ngale jaji selifikile. Ngale nkathi-ke sengithi wendoda wendoda uyangenzelela uyenzelela.
Ramaphosa o ile a botša Khomisene gore o kgethile go se bolele selo ka ge go bolela ga gagwe go bo go ka hlola lešata ka nageng. State capture really was an assault on our democracy. It violated the rights of every man, woman, and child in this country through the various reports released by the Commission. Ka pegong Khomisene e digetše gape gore SABC e kgoboketše morago mašeleng ao ya lobilego nakong ya kwano ya kgašo ya lenaneo la mesong le kuranta ya New Age. Mašeleng ao a balelwago diranta tše dimilione tše 4.2. Khomisene e digetše gape gore go bušwe mašeleng ao a filwego hlogo ya malaoba ka go SABC hlaodimotsweneng ao a balelwago go diranta tše dimilione tše 11. Thank you. Have you found it? Thank you. Go a hlahla se ka botlalo re boledišana le mosekaseki wa dipolitiki mo advocate Mashele Rapatsa. Ba ga Rapatsa re a lamogela. Maikutlo a lena ke a fe go pego ye le gona se se bontšha bohlokwa bja dikomišene ga ka kang ka nageng. The Commission they are more South Africa. My again Shekatona in a horrible lapse could use the jail. The mmuso Ditaba Revolaka Matata on a corruption fraud dibilione. Obviously, Mangwa corruption the fraud. Matata Mahula long ring out to Chabaka mmuso. Kalbagala or the health getting the jail or the utswiwa. It's all like the cheating to our honor. We should be dira the happening, where the Kulu, where the better like Well, report ye Commission ye nyakisisa a kupa mmuso. But probably on night you will let the land. Kalabala or Woodsberna Kunagwitili, Reverend Jerobolela, Mang Udrang, Mang Ketarasti, well. Commission report here on Woodbring Iona, Elika when everybody him can need you alone. How was the Wodana? Lagalor Javon about 20 by the shade, by the Posha, Rabbi village report to ye. Banana Felaga, the good task. The President Jacob Zuma, to which I because Telegapola, the terms of reference down already shall I use to look. If you look at Calvara, which had the Naki Laga corruption, the fraudulent Jedimujino and Europa, Chalongamoso. Are living or na corruption in fraud. Be keeping Kaga and the governor Tigafao getting rapport. Resale gona mo advocate resale gona mo pego ye e hlalosa ka fao mo presidente wa maloba wa ANC le naga Jacob Zuma e le yena a kgontšhišego go thupša ga mmušo e ka ba se se hlalosa ka fao a bego a sa nyake go tšwelela pele ga Khomisene. Mo ki fapana le yona raporo to ka lebaka la gore re wa e lebelela re ba bolla ka President Ramaphosa o le kana buwe le motlatsa presidente ba bolela gore ba swantse go ba dirile go lekane go ba go fita se wa sidile ba de ba bolla ka kuma President Jacob Zuma ba re ke ena di military state capture di mo ile gore ke fapana le yona raporo ya rena nna ke lebeletse President Ramaphosa le President Zuma ki to ba swara o swara ka o be ba bona e ba swantse go ba dilo le ganeng o dira bonnete ya gore manyofo ka moka ba dira ka ga di parasitas a dira ga ba swantse wa dira maga o se magato ga bona ka o be ba bona nka lore ba dimelo gore re bo le bothata ba state gona fao mo advocate ba bangwe ba ba sekaseki ba bontšha gore tshepedišo ya go kgetha boetapele bja naga go ya le ka melawana ya mekgatlo ya dipolitiki
e dirile gore maloko a mekgatlo ye a šireletšane ditirong tša bomenetša. Ke ka fao re bonago ba lapa la Gupta ba kgonne go thopa makala a naga ye gore ba ikgole. Le reng ka seo ka boripana? Kakanyo ya ka godimo tabeng ya tshebedišo ya dikgetho mo nageng e ka tsela e ke nyaka gore batho ka moka South Africa re kwešišentse teng. Taba e kgolo mo ke taba ya our economic system. Rena re le South Africa re šomiša gore subscribe on tong ba e bitša capitalism. Capitalism ntho e focusitseng go yona ke tšhelete. It doesn't matter whether ke political party, ke individual, as long as le re rata capitalism ke yona e le gore e ka re šomela. Moadvokata re leboga kudu tshedimošo ya lena. Thank you.